نشس من کم جانان سو اوسک مٲلِس ماجہِ أچھن ہُنٛد گاش چلو گُد ڈرگس چوٚن بنیاکھ زِنٛدٕ لاش سُہ اوسُکھ مٲلِس ماجہِ أچھن ہُنٛد گاش چلو گُد ڈرگس چوٚن تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد حظ واریاہ شُکُر گُزار تُہۍ اوٚنوٕ یور تشریٖف واریاہ شُکُر گُزار بہٕ چھُس تِہُنٛد تہِ شُکُر گُزار یِم سامعیٖن بوزان اگر کُنہِ منٛز مےٚ آسہِ ہیوٚر بۄن گوٚمُت تتھ دِمہٕ معٲفی السلام علیکم ناظرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چھِ سٲنِس یتھ سٹوڈیوَس منٛز آمٕتۍ محترم محمد ایاز صوفی صٲب یِم وابستہٕ چھِ تھاوان صوفی کٲشِر شٲعری سۭتۍ چھِ شٲعری ہُنٛد یُس تخلُص یُس یِمن اسمِ شریٖف چھُ ناو چھُ جِگر ناروٲے بہٕ وَنہٕ اَمہِ برونٛٹھ تۄہہِ کہِ أسۍ تہِ چھِ تھاوان تعلُق علاقے نارواوَس سۭتۍ أسۍ چھِ علاقے نارواوٕکۍ روزن وٲلۍ تہٕ آز چھِ یِم کینٛہہ نصیحت ہٮ۪تھ آمٕتۍ سٲنِس یتھ سٹوڈیوَس پٮ۪ٹھ یُس یہِ نصیحت چھِ یِم یژھان واتناوٕنۍ سانٮ۪ن جوانن تام مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈٮ۪تھٕے یِم چھِ تھاوان صوفی شٲعری سۭتۍ وابستہٕ کٲشِر صوفی شٲعری سۭتۍ تہٕ وۄنۍ چھِ یِم کینٛہہ نصیحت ہٮ۪تھ آمٕتۍ کینٛہہ کلام چھِ یِمو اَتھ مُتعلِق لیکھمٕتۍ یِم کرن تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ پیش محترم محمد ایاز صوفی صٲب تُہۍ کٔرِو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ چھُس عام شٲعری صوفی شٲعری لیکھان مےٚ چھِ کِتاب تہِ کٔرمٕژ بیٛاکھ کِتاب چھِ تیار اکھ کِتاب چھِ چھٲپمٕژ گۄلاب تھٔر سُہ چھِ گٔمٕژ بِلکُل بِلکُل سُہ کِتاب چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ سُہ کِتاب چھِ یِہٕنٛز اکھ کِتاب حظ گٔمٕژ شایع سُہ کِتاب چھِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ حظ یَتھ چھُ ناو گۄلاب تھٔر یہِ چھِ کٲشِر کِتاب یِمو لیٚچھمٕژ یہِ چھِ 2020 منٛز حظ شایع گٔمٕژ تہٕ حضرت آز چھُ مےٚ موضوٗع بدل کٔشیٖرِ منٛز چھُ ہر طرف ہر اندٕ ہر وَتہِ نشُک دور بِلکُل حظ مےٚ دوٚپ بہٕ تُلہٕ قلم کینٛژھا لیکھٕ اگر کٲنٛسہِ نوجوانس یہِ بوٗزِتھ اثر گژھِ یا بٔڑِتھ یُس یہِ نشہٕ کران چھُ اگر کٲنٛسہِ وٲے تہٕ سُہ رَٹہِ نصیحت اَتھ منٛز چھُ ثوابٕے کیٛازِ کٔشیٖر چھِ ختم گٔمٕژ چارو طرف چھُ نشُک دور بِلکُل حظ نشہٕ چھُ وٕنکٮ۪نس عام حظ حضرت کٔژ تانۍ حرف چھِ مےٚ لیکھمٕتۍ بہٕ تھاوٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنٮ۪ن اگر کُنہِ جایہِ ہیوٚر بوٚن اوس مےٚ دیٖزیو معٲفی بہرحال بوٗزتو تُہۍ تہِ پیٖرٕ وارِ ہٕنٛدۍ گُل زایہِ چھِ سپدان ہیٖرٕ گٔے نشس منٛز کٕم جانان نشہٕ چٮ۪تھ چھُ اِنسانس ہوش ڈلان ہیٖرٕ گٔے نشس منٛز کٕم جانان نشہٕ چھُ حرام وار وٕچھ قرآنس اندر نشہٕ چٮ۪ن وٲلِس بیزار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نشہٕ چھُ حرام وار وٕچھ قرآنس اندر نشہٕ چٮ۪ن وٲلِس بیزار پیغمبر نشہٕ چٮ۪ن وٲلِس ملک دوٗر ژلان ہیٖرٕ گٔے نشس منٛز کٕم جانان نشہٕ چٮ۪ن وٲلِس نِش ملک دوٗر ژلان ہیٖرٕ گٔے نشس منٛز کٕم جانان پیٖرٕ وارِ ہٕنٛدی گُل زایہِ چھِ سپدان ہیٖرٕ گٔے نشس منٛز کٕم جانان دُنیاہس منٛز کٔشیٖر وٲحِد جنت امیُک حسن چھُ ہاوان کمالہِ قُدرت دُنیاہس منٛز کٔشیٖر وٲحِد جنت امیُک حسن ہاوان چھُ کمالہِ قُدرت ییٚتہِ کہِ آبہٕ ہوا سۭتۍ ٲسۍ صِلت بلان ہیٖرٕ گٔے نشس منٛز کٕم جانان ییٚتہِ کہِ آبہٕ ہوا سۭتۍ ٲسۍ صِلت بلان ہیٖرٕ گٔے نشس منٛز
کم جانان پیروار ہندی گل حقیقتاً کشیر چھے پوشور افسوس یتی لوگ نشک دور دور جائے جائے سجائک نشک دکان ایر گئی نشس من کم جانان پیروار ہندی گل زائے سپدان ایر گئی نشس من کم جانان ڈرگس کران اندر اندر سماجس سور وش وش پیوان کم بہادور ڈرگس کران سماجس اندر اندر سور وش وش پیوان کم بہادور کم خان مل وچم وتو پی ڈولان ہیر گئی نشس من کم جانان کم خان مل وچم وتو پی ڈولان ہیر گئی نشس من کم جانان پیروار ہندی گل زائے سپدان ہیر گئی نشس من کم جانان سوسک ملس ماج أچھن ہند گاش چلو گود ڈرگس چون بنیاک زند لاش سوسک ملس ماج أچھن ہند گاش چلو گود ڈرگس چون بنیاک زند لاش بین تو بوئی ٲسی ژھاین وچھان ہیر گئی نشس من کم جانان بین تو بوئی ٲسی ژھاین وچھان ہیر گئی نشس من کم جانان پیروار ہندی گل زائے سپدان ہیر گئی نشس من کم جانان ربن کر نئی عطا ٹوٹ زندگی چلو گت ڈگس چون مشی بندگی ربن کر نئی عطا ٹوٹ زندگی چلو گت ڈگس چون مشی زندگی سہ پد کرن وول چون کرتوت وچھان ہیر گئی نشس من کم جانان سہ پد کرن وول چون کرتوت وچھان ہیر گئی نشس من کم جانان پیروار ہندی گل زائے سپدان ہیر گئی نشس من کم جانان ڈرگس چت چھن روزان کہیں تمیز ہتا بائی متا چت یہ کھانا چیز ڈرگس چت چھن روزان کہیں تمیز ہتا بائی متا چت یہ کھانا چیز پنہ خوبصورتی چھک شکل بدل کران پنہ خوبصورتی چھک شکل بد کران ہیر گئی نشس من کم جانان پنہ خوبصورتی چھک شکل بد کران ہیر گئی نشس من کم جانان پیروار ہندی گل زائے سپدان ہیر گئی نشس من کم جانان کوکین گانجا چرس شراب ام کور کشیر ہند آب ہوا خراب کوکین گانجا چرس شراب ام کور کشیر ہند آب ہوا خراب نشک عادی آخر خودکشی کران ہیر گئی نشس من کم جانان نشک عادی آخر خودکشی کران ہیر گئی نشس من کم جانان پیروار ہندی گل زائے سپدان ہیر گئی نشس من کم جانان دولت چھک زالان سگریٹن من پانس کس چھک کران کینسرک سانس دولت چھک زالان سگریٹن من پانس کس چھک کران کینسرک سانس پانے پانس کس قبر کھنان ہیر گئی نشس من کم جانان پانے پانس کس قبر چھک کھنان ہیر گئی نشس من کم جانان پیروار ہندی گل زائے سپدان ہیر گئی نشس من کم جانان بنگ چت بنیا کان کامل درویش
شریعت نبر دی پرت کنس تریش بنگ چت بنیا کان کامل درویش شریعت نبر دی پرت کنس تریش ننگ مجھ سن دعا کھسا آسمان عید گئی نشس من کم جانان ننگ مجھ سن دعا کھسا آسمان عید گئی نشس من کم جانان پیر وار ہندی گل زائ سپدان عید گئی نشس من کم جانان تس کیا ونو یس کرائیں مکر کاربار تس کیا ونو یس کرائیں مکر کاربار کیا جواب دی پیش پروردگار کیا جواب دی پیش پروردگار یہ ظالم چھ لوکچہ پوی درود دیوان یہ ظالم چھ لوکچہ پوی درود دیوان نشس مز عید گئی کم جانان پیر وار ہندی گل زائ سپدان عید گئی نشس مز کم جانان خون دن اخ اکس چھ عبادت نوجوان ات مز نوان صفقت خون دن اخ اکس چھ عبادت نوجوان ات مز نوان صفقت مگر ڈرگس چھ خون چھن کنی ہے لگان ڈرگس چھ خون چھن کنی ہے لگان عید گئی نشس من کم جانان پیر وار ہندی گل زائ سپدان عید گئی نشس من کم جانان باہوش والدینن ہنز ذمہ داری حکومتس اتواس دن ساری باہوش والدینن ذمہ واری حکومتس اتواس دن ساری اد گژھِ سہارِ کروٹ منزل آسان پیر وار ہندی گل زائ سپدان اد گژھِ کروٹ منزل آسان عید گئی نشس من کم جانان پیر وار ہندی گل مولوی صٲب وستاد دانشور مولوی صٲب وستاد دانشور أچھ ؤٹِتھ کتہِ تانۍ ترٲومٕژ چھکھ لر أچھ ؤٹِتھ کتہِ تانۍ ترٲومٕژ چھکھ لر یِم کیازِ نشس خلاف لیکچر دِوان عید گئی نشس منٛز کم جانان یِم کیازِ نشس خلاف لیکچر دِوان عید گئی نشس منٛز کم نوجوان کشیر منٛز ہر اند بے پردگی پریشان حال چھ سوئی زندگی کشیر منٛز ہر اند بے پردگی پریشان حال چھ سوئی زندگی اش مشرو خداین اش مشرو قرآن عید گئی نشس منٛز کم جانان اش مشرو خداین اش مشرو قرآن عید گئی نشس منٛز کم جانان پیر وار ہندی گل زائ سپدان عید گئی نشس من کم جانان انسانس وز وز گژھان غلطی خدا چھ غفور رحیم دِوان معافی انسانس وز وز گژھان غلطی خدا چھ غفور رحیم دِوان معافی توبہ کٔرِتھ پانہٕ گژھِ سُدرُن یہِ انسان نشس منٛز عید گئی کم جانان توبہ کٔرِتھ پانہٕ گژھِ سُدرُن یہِ انسان نشس منٛز عید گئی کم جانان کشیر منٛز ووٚتھمُت چھُ نوٚوُے طوٗفان عید گئی نشس منٛز کم جانان یہِ اوس ٲخری مثال جگر نار وٲے ونان دوستن یارن جگر وٲے ونان دوستن یارن نشور ذمہ دار شہری بنن جگر نار وٲے ونان دوستن یارن نشور ذمہ دار شہری بنن صحت مند مستقبل صحت مند جوان عید گئی نشس من کم جانان صحت مند مستقبل صحت مند جوان عید گئی نشس من
کم جانان پیر وار ہندی گل زائ سپدان عید گئی نشس من کم جانان عید گئی نشس من کم جانان عید گئی نشس من کم جانان. جزاک اللہ یہ سان جوان خاطر واریاہ بڑ نصیحت کہ ات مز گو میں اکی جائے نز ونو تہ اکی جائے سہ خودکشی کران میں آو نہ سہ سمجھ خودکشی کیاز کر یہ نشہ وول یہ ون تو تھی مے بس یتوی باقی حضرت وونے تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن دِژ یہِ زندگی بالکل یہ کرن اتھ بٔڑ نعمت اسہِ عطا. بالکل یہ چھُ اللہ تعالیٰ سے پتہ یہ انسان کِتھ پٲٹھۍ کوٚر مےٚ پٲدٕ بالکل یہ چھِ یِم طریٖقہٕ بنٲومٕتۍ کُس شکل صوٗرت دِژمَس پان بنوونَس روے مُبارک بُتھ بنوونَس پان لفظن. اللہ تعالیٰ چھُ ونان پانس منٛز دِ ہُٹمُٹ سُہ چِترُک تہِ کینٛہہ بالکل بہٕ چھُس نہٕ یہِ پسنٛد کران کینٛہہ ژٕ کیٛاہ کرکھ پانس دِ سُہ ہُٹمُٹس سُہ چِترُک ییٚلہِ بٮ۪مار آسہِ تیٚلہِ دِموس ییٚلہِ یہِ صحت مند آسہِ اللہ تعالیٰ مہ دِ پانس سزا مدی پانس امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ ژٕ پٲدٕ کوٚرمُت نہ زال پنُن پان. حضرت امہِ ساتہٕ کانٛہہ نشہٕ چھُ کران بالکل یہ چھُ امی ساتہٕ خودکشی منٛز دٲخل گژھان بالکل چاہے یہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ مرِ تمہِ ساتہٕ مہ یہِ چھُ خودکش مران کیٛازِ أمِس چھُ اللہ پانس اِزا کران أمِس چھُ اللہ تعالیٰ عقل دیُتمُت شُر دیُتمُت سٲلِم کینٛہہ قرآن دیُتنس حدیٖث دیُتنس نبی کریم صٲبن آو یی وننہٕ کہِ یہِ مہ کٔرِو کینٛہہ بالکل پانس مہ دِیِو اِزا کینٛہہ وۄنۍ یُس اِنسان عقل ٲسِتھ ہوش ٲسِتھ پانس اِزا دِیہِ سُہ چیٖز کھیٚیہِ سُہ چیٖز چیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ یہِ پتہ چھُ أمِس أنٛدرٕ یہِ ژٹان بالکل سُہ گٔے خودکشی چاہے سُہ ہُتھ پٲٹھۍ مٔرۍ تن خودکش ییٖتِس کالس نہٕ سُہ توبہٕ کرِ خۄدا توبہٕ چھُ توبُک دروازٕ خۄداین ییٚلہِ تھٲومٕتۍ بالکل تہٕ اگر ژٕ گوٚمُت چھُ اتھ منٛز میون مقصدٕے چھُ یہِ نظم لیکھنُک کہِ ژٕ پھیرناو واپس اتھ منٛز چھُ مےٚ لیوٚکھمُت توبہٕ کر ژٕ بخشہِ نمنمت گز اگر ژٕ گوٚمُت چھُکھ یہِ ژٕ پھیر واپس ژٕ بخشی خۄدا بالکل کتھ چھِ حضرت یہِ چلو یہ چھُ واریاہ بٔڑ نصیحت اس خٲطرٕ کہِ یم تہِ بہٕ کرٕ گُزٲرِش پننٮ۪ن باین پننٮ۪ن نوجوانن یم تہِ اتھ نشس منٛز کُنہِ تہِ نشس منٛز انوالو گٔمٕتۍ چھِ اتھ منٛز گیٖر گٔمٕتۍ چھِ تِم پھیرن امہِ نِش باز یِہے نصیحت ہیٚتھ ٲسۍ آمٕتۍ سٲنۍ محمد ایاز صوفی صٲب المعروفی جگر ناروٲے سٲنِس یتھ سٹوڈیوس منٛز یِہے نصیحت تۄہہِ برونٛہہ کنہِ واتناونہٕ کہِ یُس تہِ کانٛہہ خرافات یُس تہِ کانٛہہ خراب نشہٕ چھُ کران یا امیُک باپار چھُ کران سُہ پھیرِن امہِ نِش باز تِکیازِ کہِ یہِ جوٲنی یہِ زندگٲنی چھنہٕ دوبارٕ مِلان کینٛہہ بیٚیہِ چھُ اتھ تہِ رۄبس نِش جواب دیُن تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد حظ واریاہ شُکُر گُزار تُہۍ اوٚنوٕ یور تشریٖف واریاہ شُکُر گُزار بہٕ چھُس تِہُنٛد تہِ شُکُر گُزار یِم سامعیٖن بوزان اگر کُنہِ منٛز مےٚ آسہِ ہیوٚر بۄن گوٚمُت تتھ دِنہٕ معٲفی یہِ بوزان یہِ بوزناوان بیٚکِس کوٗشِش کران بیٚکِس وننٕچ بالکل حظ جان گژھان سۭتۍ سۭتۍ کران یہِ سون یُس یہِ ویٖڈیو چھِ حظ یُس یہِ نصیحت چھِ یہِ کران شیر باقین تام تاکہِ یہِ واتہِ سانٮ۪ن سارنٕے نوجوان باین نِش باقٕے وسلام السلام